श्री गणेशाय नमः। ओम श्री व्यास रघुपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्व बांधवांक नमस्कार। हा व अनुपमा शणे। आज आम्ही भगवद्गीतेचे 180, 181, 182 आणि 183 श्लोकाचे म्हळ्यार 4th चॅप्टराचे 39, 40, 41, 42 श्लोकाचे अर्थ आणि विवरण ऐकूया। फर्स्ट श्लोका नंबर 39। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। कोणाकय सहजासहज ज्ञान प्राप्त जायना। इंद्रियावयर नियंत्रण आशिल तसल जितेंद्रियाक, साधनेंतू परिपक्व जालेल तसले साधन परायणाक, तशींची श्रद्धाभाव परिपूर्ण आशिल तसले श्रद्धावंतांक मात्र ज्ञान प्राप्त जाता। एक वेळा ज्ञान प्राप्त जाल्ले तक्षण ताका भगवत साक्षात्कार जाल्यावरी परमशांतीचे अनुभव जाता, म्हळ्यारीची ताका परमशांती प्राप्त जाता। The one who is full of faith, who is devoted to the pursuit of knowledge, and who has mastered the senses, attains knowledge. Having attained knowledge, such a person soon reaches the supreme peace. Next श्लोक पळूया। श्लोका नंबर 40। अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। जो मनुष्य ज्ञानवंचित आसकी म्हळ्यारी अज्ञानी आसकी, जो श्रद्धारहित आसकी म्हळ्यारी खंचारी ताका श्रद्ध मेळ्ळेलें ना की, आणि जो कोण संशयात्मा आसकी म्हळ्यार प्रत्येक विशय संशयाचेंच दृश्टीन पळयत की, ताका हें इहलोकांतूय परलोकांतूय शांती समाधान केन्नाय मेळना। द इग्नोरंट, द फेथलेस and the doubting perish. Without knowledge, faith and conviction, spiritual growth is impossible. Doubt is poison to the mind. It robs one of happiness here, success in the next world, and the bliss of liberation. Next श्लोक पळूया। श्लोका नंबर 41। योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजया, कोणे आपल्या पुरे कर्माक समत्व बुद्धिरूपाची योगान भगवदर्पण केला की, आणि कोणाल संशय म्हळेल दोष पुरे ज्ञानानिमित्तान नाश जालेत की, तसल ते जितेंद्रिय पुरुषाक खंयचेय कर्मबंधन आसना, म्हळ्यार सर्व कर्मबंधनांतल्यान तो मुक्त जाता। ओ धनंजया, अर्जुना, he whose actions are renounced through yoga, whose doubts are destroyed by knowledge, and who is established in the self, such a person is never bound by karma. Next श्लोक ऐकूया। श्लोका नंबर 42। तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। दिक्कुनु हे भारता, हे अर्जुना, तू समस्त बुद्धिरूपी कर्मयोगांतू एकाग्रत कोरनु तुगेल मनान तुले अज्ञाना कारणान उत्पन्न जालेल तसल ते संशयाक ज्ञानरूपी कोयतीन कात्तोरून उडय आणि युद्ध करच्याक तयार जा। अशें म्हणून
कृष्ण अर्जुनाक ज्ञानाचे महत्व सांगून युद्ध करचे बद्दल अर्जुनाल मनांत आशिल्ल दुविधाक द्वंद्वाक दूर करता. Therefore, O Bharata, with the sword of knowledge, cut asunder the doubt in your heart born of ignorance. Take refuge in yoga and stand up to act. This is the last verse of chapter 4th, where Krishna concludes by urging Arjuna to remove doubts through knowledge and engage in action with clarity and determination. हांगाक 4th चॅप्टर समाप्त जाता. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः. आजिक हांगाक राबोया. मुकावेले नेक्स्ट एपिसोडांत ऐकूया. पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. धन्यवाद.